Na hii kazi najua thutha wa gweterera hatari kunoga mathikuata aya mari no ndu wa gukenera thutha wa kwamukira titles cia migunda yao. Abunge a Thika Alice Ng'ang'ana Kimani wa Icung'wa nio maraheanire title icio. Kuna watu wanaitwa housing na ndio tutawaleta pahala hapa. Waangalie sasa, hatutakuwa tunaitwa squatters tena, tutakuwa watu ambao wako na kwao na waheshimike. Ni Uhuru Kenyatta amekuja akapea wananchi title deeds za mashamba. Kweli si kweli? Mathikuata acio ni macokeirie thirikari ya President Uhuru ngatho makiuga ni miaka 40 metereire kuheo title icio. No riu ni turacokia ngatho ni kuona ati ni tucokete kuono turi andu magirire kuheo handu ha guikara na nikio turacokeria mutongoria wa bururi ngatho. Mwandikithia wa migunda mwena wa Thika ni atugiritie undu ucio akiuga aikari a Thika makoretwo magitwara mateta ma migunda yao kwa ihinda. Watapata wakikuja tu pale wakuje na kitambulisho yao, wakuje na pin na hiyo copy ile title wamepewa watapata search. Oho augete gutiri marihi ma gukorwo makiriha na akoya aikari a Thika kugira title deed ciao wabici-ini ya migunda. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wangari wa Njoroge.